Ababwatani korwa ase ekyombe gya aichenjiu nigo baba gwikirana ase nsemo ya Jogoo Children's Home nabo igo gosanga n'abana abo chinga chimiga yesuguku okwana omunyakirego korwa ase ekyombe kyo nigo abolire abasaye gotiga gotumeka ebinywegwa byogotinda nabo igo koriya chinjira cyo kogenderia obugima bwabo mulikito Julie Kerubo noroboti oyo Bekia ICY I Change You Initiative ritkoria rero nigo bakoretaro yabo na gusangana abana asensema ya Jogoo Children's Home chinga kichi chimiga yesuguku bakora n'umunyakerogo bo mariga niga saba basaye gochamo eryogo yakonya na gwetanga kurwa ase obutumeki bo maryogo yogutindi Marieta inkoro ku mariga tetulian ncheno chairman wa sekyombe yikoro ku ICY ICY NCB wa jacket 2020 Togo deal na mangana advocacy society, sexual reproductive health, nasa mangana mentorship asa chisukuru wao. Waigoni gabanya kyombabu bagoka gusanga ekibabwate bunenchera yamo yokwirani okoboko. Ekyombe kyo nigo gekorwania omaryogo yogotindia gosemya na kubabeka umukya abana bari chisukuru nebinde ebingi. Nigo togokora ebintu ebingi ase society yaitu namba yamo gukora turi amangana mental health gukora turi drug and alcohol abuse gukora turi amangana amange enari gusaba abasaye bari skogari kero kende baraga nigo soa SSBO yaitu bachentori free twabariganiri bato join. Majina naitwa Rotemo Salimora kutoka ICY. Tunaomba wanadada tafadhali tujoin katika hiki chama chetu ni CBO ili tufanye kazi kwa upamoja tuweze kusaidia wenzetu. Nchengoro kudomini Maira kurase kyombe kya ICY igo ko bakatera notes karo batire ni tengoli kanse na agacha notes imbwata kerangarire kama gusoko sabo komo gochase kegoli kyanse kegoli kekerende abana bataragota mono tafadhali mune Christmas yekerega manda sta kwengera akungaine ogendo nywe changa usonywe bianere onole pigipigi wate yabeire ndeke tafadhali takike Chenkoro Thomas Muma incho mogachibwe kyombeke kya ICY una mwaigura abandi bakonya goteba gocha na nje naga niko batebya stogotoka mainly tubata office yaito Nyamataro main stage se nyagitari koroku Nyamataro Medical Hospital branch itere gesonso so ndegwensi okunyara gotonyorororo no arata nyore gesonso gusenya Mataro lero turi no moko sana gututarira abana iga ba Jogoo Children's Home kire ke twabwate gya Christmas na kitwabaretera nyande muroche eturaba saiboka nane tware gusabanga adonsi asemore mona basaye tochamo twebekamo tokonyane sati itebe ingi yake asa mangana mono twavuida manga drug abuse alcohol abuse nebintu binde bire byo cause negativity ase kenero kusasa society yetu Kwana no mutenenere bwensemeyo niga kambu ya mono gochase abasayabo asebo igate babona chitariki 30 mbabwate umuyiga bo gwa kambu ya mono asago saba ondore na kende anyare kubasira. Chukua fursa huu ya kwanza kuwakaribisha ICY for coming na skuru nyinyi sababu mmejaribu kadri ya at least tuwe na moja pamoja wakati wa festive ya Christmas. Na pili ningependa kuwafahamisha kwamba tarehe 30 mwezi huu tutakuwa na Thanksgiving Day ambayo itakuwa sponsored na Mama Njoro tunasema Mama Njoro ana sponsor hii kila wakati ili turudishe shukrani kwa Yesu kwa yale ambayo tumepitia na pia tushukuru watoto wote ambao wamefanya mzuri wakienda kwa shule ambao wanaitwa na pia kwa wale ambao tumekaa nao wote ambao wana shule ni tunasema ni fursa ambayo tutachukua kusema asante kwa wao ili wajue kwamba ni bidii ndio itasaidia hawa wakienda kwa shule. So ni muhimu hiyo siku ya 30th. Kwa hivyo nawakaribisha wote ukuje musaidie sisi kucelebrate Thanksgiving Day for our children. Pote Ndizi TV ninche Julie Kerubo.